Nalazim se u Čereviću, prodajemo vikendicu koja se nalazi u blizini glavnog puta ka Andrevlju, a opet izolovana od buke. Uknjižena je na 42 kvadrata, to je osnova, ima upotrebnu dozvolu i plac je 854 metra kvadratna. Vikendica se inače ne koristi baš posljednje vreme. Ovo je prizemni deo, lepa velika terasa. Sad ćemo ući u kuću. U prizemlju se znači nalazi predprostor. Iza ovih vrata je mali WC. Ima dnevni boravak. Sa lepim pogledom. Može se ovde proširiti da se naprave dupla vrata, balkonska, dve spavaće sobe. Ima oko 8-9 kvadrata ova jedna soba. Druga soba, iste veličine. Prozračno je, ima sređivanja. Iznad je tavanski prostor, ulazi se odavde iz hodnika. I sada ćemo pogledati donji deo gdje se nalazi podrum, isto tako sobe i kupatilo. Okruženje je dobro, nove su kuće pored i imate prilaz od Krsta ka Andrevlju. Postoji put koji vodi direktno do kuće. Oko kuće postoje dva puta, ovo je jedna staza. Tu se nalazi cisterna za vodu. Prizemna prostorija, podrumska prostorija. Ovdje je jedna ostava koja nije ni tako mala. Ima sređivanja. Ovi lešnici kada bi se skinuli, pogled je predivan. Ovo je ta prostorija u prizemlju. Jedna manja prostorija. Kupatilo sa prirodnom ventilacijom. Voda je iz kišničare, ali koliko sam čula, komšija je iskopao bunar, tako da može da se nađe i voda koja je navodno za piće. Ovde se nalazi još jedna prostorija kao letnja kuhinja sa terasom. Terasa može da se natkrije. Evo ga kuhinjica. S tim što ovde nema vode. Kuća je papirološki čista, uknjižena kao vikend kuća. Ovo je plac. Spušta se do dole. Iza onog drveća. Master 021 nekretnine. 064 6432 338. Pozovite. Priroda je prelepa. Vazduh je lep. Stvarno je za uživanje, nedaleko od Novog Sada.